أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 غرباء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك حشر علينا يسير ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga kiaulungan sin Allah amuin di magbati laul tumainghog umalup sin panghindo sin agama hitukbaltan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul hakatan ni'mat niya amuin di mabista di maitung in sabab sin amuin kasanyangan tanyo ren di hadunya in iyan katandeng hasabab sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yato ayaw kita nyo magkalupa mga kiaulungan sin Allah amuin tumukbal sin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na lang tahatiranan sin pagmabuka kanya paraman sin Allah ta'ala fattakullaha la'allakum tashkurun kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kamu makatunay sin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya, itukbal sin kami in pagsarang sukul,
paamuin guru sin kami kalasahan biakan Pak Tuan Alim Zakaria Muhammad, Presiden Sinidaul Islam, iban nasin mga panaiban niya, dahil nga sabab sin amuin majlis ini, yari kita niyo amuin, makapagbay mata, karena magbisara, sin amuin parihalan, sin pag-akamata niyo. Mahuli niya, mga kiaulungan sin Allah, in pangadjian niyo, hawak tu mahapon ini, amuna in mga sabab, sin hikahayang, sin laum, sin daghal. In ini mga kiaulungan sin Allah, matlabun azim. Amuna ini in miumuhut-muhut sin tiap-tiap hang katao, nagpapanaw hakumi. In amu in humayang in laum sin daghal niya. Amuna in pangatayan niya. Hasa day nga sawabyat to in manusia, hikatunay niya, in katan kakahinang niya, ala atammil hal. Hamuin sa rayaw-rayaw na, sa sampurna na kahalan, apabila in pangatayan niya at walom sindaghal niya mahayang. Apabila in kaaunan niya nakura, bang mahayang in amuin pangatayan niya daghal lom sindaghal niya, taan tutuod hikatunay niya in amuin kakahinang niya. In maas magtarbiya paanak niya, tanto magparuntungan siya pagtarbiya sabab sin kahayang sin pangatayan. Damikyan in kaanakan magbakti pamaas, biat tura isab mga umat Islam. Magparuntungan sila in mag-uusaha, amuin usaha halal, magparuntungan sila. Bang in daum sindaghal nila mahayang. Biayan in kalabyan sinamuin kahayang sin pangatayan ini. Hangkan sa hinabi Allah Musa alaihi salam, hawaktu siya diak sin Allah subhanahu wa ta'ala, matukan Fir'aun karena padakwahan, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Kadtukaw kan Fir'aun, amuin jaruhaka, bunal to din siya nagjaruhaka na, tawa ka siya magtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uning piya ngayon si Nabi Allah Musa alayhi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, pahayanga in amuin laum sindaghal ko ini. Ha supaya hikatunay niya in pagdakwa kan Fir'aun. Demikian in Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawaktu siya nagdakwa, nanawag-tawag, amuin, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, unim biyayta sin Allah ta'ala, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqada zahrak. Alam nuwassi' ayyuhan nabi sadrak, li syara'i'id din, wad da'wati ila Allah, wal ittisab bimakarimil akhlaq, wala ka amuin piya hayang namu, inlawm sindaghal mo ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tudyo maun paamuin agama, kasara-saraan sin agama, iban tungod sin pagdakwa, iban sin pagsipat mo sin mga sarayaw-rayaw sa taas-taas, addat palangay marayaw. Dahil di hay ni mga kiaulungan sin Allah, biat tuin kahalga sin kahayang sin pangatayan, laom sin daghal, karena in ini amuin magparuntungan in manusia, bang mahayang in laom sin daghal niya, hikatunay niya na sadyain uno-uno na hinang niya, ala atammil hal. Amuin sarayaw-rayaw na, sa simpurna na tiranan. Damikian mga kiaulungan sin Allah, dahil di pahadunya bang kita mabaya sin kaingatan ta, in kahalan tahalom sin pakuburan, yari raisab kaingatan ta, hatiranan sin amuin laum sin daghal tayni. Laung Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, halul abdi fil qabr kahalil qalbi fis sadr.
in amuin kahalan sin ipon, halawm sin pakuburan, biya sin kahalan sin pangatayan niya, halom sin daghal niya. Apabila in pangatayan tanyo, halom sin daghal tanyo ini masigpit. Halawm amuin kahalubiluhan, halawm kuba-kuba, tantuha, aun na yan kapiligduhan. Aun na yan amuin bukun marayaw nakasud pa ng pangatayan mo. Dahil nga sa biyat to, hamahapon ini mga kiulungan sin Allah, in pangadjian tanyo, amuna in mga sabab, sin hikahayang sin lawm sin daghal, muna natuod, unuin salga-alga, amuna in lawm pangatayan tanyo ini. Si Abu Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala, atas 10 sabab, hakitab niya Zadul Ma'ad, atas 10 sabab, hikahayang sin pangatayan. Muna mga kiaulungan sin Allah, sabab at tauhid. Amunain panauhid, pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal niya wayrun sa kuto. Mag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, lumayo day nga kasirik-sirikan siwuda, siwi-siwi iman sin, labi na luba na to din dakula, sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin matto magkadya, matto pa tasbud, pakanunok-nunukan, magnadar, pa mga kajinjinan, pakakubul-kubulan mga yuren dito hatto, ini itong dahing mga sa lagu sirik, syirkul akbar, amuin, manihub-tihuban, palawm sin apinal ka jahannam, in manusia, diagpakan sing kamatay niya, wala nakapagtawbat, dahing haamuin sirik, dakula ini. Na panagnaan tod mga umat Islam, amunain tauhid, amuin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, siabot niya halom sin Quran, Suratul An'am ayat hanggatus kawan taglima, "Faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Hisiu-siu in kabayaan sin Allah ta'ala, amuin hidayatan niya, tantutud pahayangun niya, paluahun niya, inlawm sin daghal, sin manusia yaun, tudyo pa amuin manay-mai, sin agama Islam, amu na in tauhid, pagtauhid, pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pahayangon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangatayan tayo ni, hasupaya, luunan sin hidayat, tudyo mon pa agama Islam. Amu in maksud, pagpapanjarian kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagtauhid, parman sin Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ako nagpapanjari sin bangsa jin, iman bangsa manusia, buat malingkan, magtag-ipon sadya tunggal marikaku. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yato yung tauhid, hangkan sa kakitaan mo intao na nauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin sa hayang-hayang in pangatayan niya. Sabab sin yaun halawm sin agam, halawm pangatayan niya, in amuin pagtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala munin agama Islam. Kakitaan mo sabden diha dunya, in sa sigpit-sigpit na. Halawm kahalubiluhan in lawm sin daghal, hindasiyo, amuin mga sila magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Amuna in mga musyrik, iyadan billah, min adyakin nasi sadara wa aksarihim hamman wa haraja. Amuna in sa sigpit-sigpit pangatayan, sa taud-taud na kuba-kuba, karukaan sing pangatayan, amuna in mga magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, parman sin Allah ta'ala,
hisiu-siu, in amuin kabayan sin Allah Ta'ala, laungun, sabab sinamuyatin kabayan niya, dahil nga sabab yato, diul na kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al sadrahu dayyikan haraja, in pangatayan niya yaon laom sindaghal niya, hinangun halawm masigpit, iban halawm kahalubiluhan, kasigpitan, kaannama yassa'adu fis sama. Biya sin sa kaula-ula hambuk manusia, madto pataas langit yaon, dan dito hatu magtataas siya, magsisigpit in amuin pagnapas niya. Magsisigpit in napas niya mga umat Islam. Fi halin syadida, masigpit in kahalan niya, minal inqibab ang kabulil haq. Amuin masigpit da kuman, dahil nga amuin makatay maksin kasagunalan. Hinda siyo ini amuin mga musyrik, wayun panawhid po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin ating panagnaan, manawhid kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin tunggalon in pag-ibadat pa Allah Ta'ala, malayo na nga kasirik-sirikan, iban tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In hikaruwa sabab, sin hikahayang sinlom daghal ini, amuna an-nur, alladhi yaqdifuhu Allah Subhanahu wa Ta'ala fi qalbi al-abdi, ala wa huwa al-iman. Sahaya mga umat Islam, amuin ibutang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hapangatayan, sin ipon unuin sahaya ini, amuna in pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in pamarat saya ini, tahaqqaqat sa'adatuhu. Amuin magmanyatakan hamano siya in kasanyangan niya dunya dagpakpaadlaw akhirat. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hisiu-siu in naghinang, hinang marayaw, sibu dadeng ha usog, iban deng ha babae, in kaaunan niya wa huwa mu'min, bar-iman, yaon halong pangatanyan iman, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, na tan tutuod, pagkabuy anun namu siya, den diha dunya ini, sin kabuy masanyang, sarayaw-rayaw, wala najaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, iban tan tutuod haadlaw akhirat, tungbasan namu sila sin tungbas amuin labi marayaw dahil sin kaaunan sin kakahinang nila amuna in kasanyangan salama-lama mga umat Islam. Halawm sahaya parman sin Allah Ta'ala, afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Magsibu ka in manusia amuin piyahayang sin Allah Ta'ala in pangatayan niya, laom sin daghal niya, amuin makatayma siya sin panghindu sin agama Islam, fahuwa ala nurim min rabbi, in kaaunan niya, yaon siya laom sahaya min rabbihi, dahil nga Tuhan niya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanto di magsibu. Ayat sin Allah Ta'ala min rabbihi, dahil nga Tuhan niya, sabab in kahayang sin laom sin daghal ini, mga kiulungan sin Allah, in ini minnatul ilahiyah. In ini dirihilan dahil nga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin. Pag-iman, mga kiulungan sin Allah. In hikatu sabab al-ilmun nafi'. Amuna in ilmu magmumpaat, amuin pusaka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuna in ilmu dahil ha Quran, iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ilmu ini nurun li sahibi, sahaya siya haamuin sila nakahasil sin ilmu ini.
wa diyaun fi qalbih. Iban ilaw, palitaan, doon halong pangatayan niya. Sampai biyata sinallahu subhanahu wa ta'ala. Paraman sinallahu ta'ala suratul syura ayat kay man tabdua wa kadhalik awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Iban biyahayan na nagwahi kami pa mga kanabi-nabihan na kauna rin kay mo, nagwahi raisab kay mo, kami kay mo, sin amuin Quran, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Di mo kaingatan in mga kakitab-kitaban si mga kanabi-nabihan, sin zaman na kauna yato, ummat na kauna. Iban sin kasara-saraan nila, sumagawa, in Allahu subhanahu wa ta'ala, nagwahi maun kay mo, hinangan ka usahaya amuna in pagwahi sin Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Amuin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala sahaya. Unin sahaya ini amuna in ilmu dengan Quran ipanghidayat namu. Hidayatan namu parman sin Allah ta'ala ni siyo-siyo na in kawayaan namu dengan mga ipon namu. Amu yattu in hikatu mga umat Islam. Amu in ilmu pusaka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tao nakahasil sin ilmu ini mahayang in pangatayan niya. In daghal niya maluag mga umat Islam. Wayruun amu in kasigpit, bukun masigpit in long sin daghal niya. Sababin ilmu ini long si mga ulama bahjatun lil qalb. Ini kakuyakan halom sin pangatayan warahatun lin nafs. Sarta ini amuin kahanungan sin ginhawawaran. Sampai Luqman piag wasiat niya pa anak niya, ya bunay, ya anakku, jalisil ulama wazahimhum birukbataik. Da magsumadjay mga kaulamaan in mga sila nakahasil ilmu, da maglingkod-lingkod. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala ukabun niya, buhiun niya in pangatayan sin sahaya sin ilmu. Dahil nga pang Hindu sin Quran iwan sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya sin amuin lupa tirang na yaon magbalik in amuin kabuhi niya hasab sin amuin ulan daing halangit. Amu yatto ini katu mga kiulungan sin Allah ilmu daing Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi ka upat sabab amuna in al-inabatu ilallah. Al-inabatu ilallah pagtaubat pagbalik matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatuhu bi kullil qalb. Iban pagkasilasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqbal alay. Iban taymaun mo. In amuin mga pardaakan sin Allah ta'ala. Hinangun mo. Wat tana'um bi ibadatihi. Iban mampunya ikaw ni'mat sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inaba ilallah. Mga kiaulungan sin Allah, in Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagpapanjari sin kasanyangan. Siya in magpapahayang sin laum sin daghal sin manusia. Apabila in manusia sumulang sin kamayan sin Allah ta'ala, dumugtul sin sara, in kaaunan niya, maglalayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yato, biya diin inikahasin niya sin kasanyangan. Dia diin ini kahayang ni lom sindaghal niya. Bang in kaunan niya malayo day nga Tuhan Rabbul Alamin. Day nga sabiat mga umat Islam, in Allah Ta'ala tiyawag kita niyo wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma.
Pangayo kamu kaampunan patuhan niyo, Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pagtawbat kamu, magbalik kamu kaniya. Yumati'kum mataan hasanan ila ajalin musamma. Papagkasanyangon kamu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin amuin, kasanyangan tatap ila ajalin musamma. Sampai na sadya dagpakan na kita, sin kamatay ta. Halawm kasanyangan kita mga umat Islam. Hasab sin pagtawbat ini. Pagtawbat mga umat Islam. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, wasiyat niya, ijlisu ila tawabin fa innahum araqu afidah. Kadto kamu, sumadja kamu mantu pa mga sila magtatawbat. Karena in sila na yan in salunok-lunok mga pangatayan. Sa hayang-hayang mga pangatayan. In mga sila ini, mga tao magtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tanyo na in kisah Hiyad bin Fudail. Hiyad bin Fudailin kaunan niya qati'ut tariq. Hambuk mundo taumangi amuin maghahapa siya mga tao haran ampan niya anyayahon. Hambuk waktu nanganyaya na tuod Hiyad bin Fudail. Pagdungog niya, aw nambuk tao nagbasa sin ayat sin Allah Ta'ala, Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wala kadimatong pamangasila. Bariman in waktu amuin. Magpatikupuin pangatayan nila pagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way padimatong wa ma nazala minal haqq. Iban sin amuin piaturun dengan kasabunalan hawak tu diyo mo giniyad bin Fudail unin ahinya bala tan tutud wallahi qad'an dimatong na in waktu ini unin hinang Fudail Iyad bin Fudail nagtawbat mga umat Islam limunok in pangatayan niya himayang inlom sindaghal niya sampai in mga tao kita man siya yan na Fudail nartahil law si mga tao mig nakita nyo law niya fa inna Fudailan ala tariq yaqta'u alayna yan na law niya Fudail hambuk mundo yan na law niya ran anya yahon kita niyo sumagawa unini ng Fudail ammanahum siya lamat sila sa sin pagtawbat mga umat Islam. Limunok in pangatayan ni Fudail misang pabiyarin kaanyayahan niya. Sampai unin jimatu asbah Shaykh al-Haramil Makki. Nahinang siyambuk alim dakula sin Makkah al-Mukarramah. Allahu Akbar. Wa min akabiril ubbadis sulaha. Iban na itong day nga mga mag-ibadat. Iban tao mahuntol sin hula Iyad bin Fudail. Sab sin pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala misan biadin tugas sin pangatayan niya panganyayahan limunok mga umat Islam limunok in pangatayan niya to wa mahabbatu bi kullil qalb iban pagkasilasa pa Allah ta'ala kataan pangatayan mo ini lumasakaw pa Allah ta'ala long Ibn al-Qayyim rahimahullah mahabbatan huma mahabbatan dua ginisin pagkasilasa ini. Mahabbatun hamin panagnan ginisin pagkasilasa uno ini hiya laddatul qalb amuna in amuin dayaw parasahan sin pangatayan jannatud dunya long Ibnul Qayyim sulga din diha dunya in pagkasilasa ini panagnaan ginisin pagkasilasa sulga dunya wasururun nafs kakuyagan sin ginhawabaran wa na'imur ruh iban mampunya nikmat in palnyawahanta wa ghidauha wa dawauha hikasanyang hikaubat sin sakit sin palnyawahan bal hayatuha wa qurratu ainiha kasusuban, kainginan,
kabuhi sin palnyawahanin ka sila sa ini. Uno ini, mahabbatullahi wahdah. Amunin pagkasilasa pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Lumasakaw pa Allah ta'ala amuin palabihun mo in kabayaan sin Allah ta'ala dahil kabayaan sin siyo-siyo na manusia. Amu yatim patay babawon mo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lumasakaw pa manusia karna da sin Allah ta'ala. Amuin mga sila makatabang hikakusog sin pagtaat mo. Iban makalayo ka nga pagmaksiyat pa Allah Ta'ala, ingkatan pagkasilasa mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan. Ini karua ginis mga umat Islam, mahabbatun hiya adabur ruh. In siya siksa, hapal niyawahan sin manusia. La ilaha illallah. Wa khammun nafs. Iban, amuin, kabutulan, karukaan, sin ginhawabaranin pagkasilasa ini. Uno pa in kasilasa ini. Di kun fis sadar, mahinang siya sigpit alom sin daghal ini in pagkasilasa ini. Sijnul qalb, sarta sa ukaula-ula in pangatayanta, najijil pagkasilasa ini. Uno ini, mahabbatun masiwa. Amo na in pagkasilasa, madukain din Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin palabihon mo nato na. In kabayan sin manusia din kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tantuha. Dahil doon na kita amuin magkarukaan. Mabinsana. Sabab pialabitana in kasila sa papiapanjari. Kialupantin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong Ibnul Qayyim rahimahullah. Man ahabba ghairallah uddiba bihi. Hisiyo-siyo in kimasi. Madukain din Allah Ta'ala, siksaon siya rin doon na pagkasilasan niya yaon. Siksaon siya rin doon na pagkasilasan niya. Wairoon kasanyangan madawhat niya. Amo yat mga umat Islam. Yari kita, walikbal alay. Ibantay maun mo inamuin, mga pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na tuod, day nga mga diakan sin Allah Ta'ala. Pagsambayang mga kiulungan sin Allah. Kingatan tanyura in rahasya sin sambayang, in rahasya sin asrarus salah, uno in amu in luun, kalagwan sin sambayang ini, laong Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ala hasbi iqbalil abdi ala Allah fi salatihi, yakunu iqbalallahi alayhi. Allahu Akbar. Hagantaan sin panghalga imo sin sambayang 5 waktu, biyahayan day samin amin panghalga kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha a'rada Allahu an. Sumagawa apabila mo tiyay kuranin sambayang, di na ko magsambayang 5 waktu. In Allah subhanahu wa ta'ala, tay kuran day sabkaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asrarus salama umat Islam. Biyayan halga sin sambayang. Laong Ibnul Qayyim rahimahullah, in sambayang ini mufrihatun lin nafs. Hika hayang, hika kuyag sin ginawabaran. Mudhibatun lil kasal. Hika iig sin liso in sambayang. Mukaddiyatun lir ruh. Hika hay kasanyang sin palnyawahan. Munawwiratun lil qalb. Hika sahaya halong pangatayan. Amo na in sambayang. Wattana'um bi'ibadatihi, iba mampunyay kita nikmat, paamuin, pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Diyan na saan mga umat Islam, sulga sayan, in pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia makusog mag-ibadat, tanto ay pangatayan niya yan, daghan niya mahayang mga umat Islam. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hawak to amuin masigpit siya, halong panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, unim biyayta niya, ana jannati wa bustani fi sadri. Aynama ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Allahu Akbar. In sulga, in kabbun, jambangan yari halong sin daghal ko ini. Haunu ako, manaw, tumudjo. In sulga, in kabbun halong sin daghal ko, di magbutas ka ako. Allahu Akbar. Biyayanin kahayang,
sin pangatayan sin sila mga umat Islam. Hatiranan sin uno, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai biyayta pa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, man arada sa'adat al-abadiyah, isiusiwin mamaya siya sin kasanyangan salama-lama sa umulammat, falyalzam atabat al-ubudiyah, na sabaran niya inlaul sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran niya mga umat Islam, tumutog siya rin doon hayaon. Amo na unuinin sulga ini, sulga sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha la yadkhulu jannat al-akhirah. Bunal to diari halom sin gumi ini aun sulga. Maka inu-inu aun sulga din di halom sin gumi, unin sulga ini. Isiyo-siyo hindi makasud palom sin sulga diha dunya, di na siya makasud sulga daw akhirat. Uno ini mga kiulungan sin Allah. Amuna in laddatul ubudiyah. Amo in dayaw para sana pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayan mga umat Islam, ini kalima sabab, hikayang simpangatayan, dawamu dikrillahi ta'ala, ala kulli hal wa fi kulli mautin. Amo in, dahundaran kita niyo, manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan kahalan tanyo, siwo dain kita niyo naglilingkod, siwo na nagpapanaw, nagtitindog, iwan nagkukulang, di kita nyo magkalupa, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah ta'ala, ala bidikrillah tatmainnul qulub, uno bukun karoon, hala bukun ka ato ang bukun ka, hamin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumanyang, humayang, in pangatayan. Tanto rin doon na pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga ulama, mga umat Islam, Muhammad al-Muhaysini inagi niya, kullama izdadta min dikrillah hasakawa magduruhun, in amuin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, izdadta tuma'ninatan wanshirahan wasakinatan warahatan lil qalb, magsusungi sabin kahayang, in kahanung, in dayaw parasahan, in luag sin lom sin pangatayan mo, subhanallah. Innaha jannatud dunya, in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, sulga daysab damikyan, dan di alom sin dunya, law arafnaha lama ghafalna an dikrillah. Bangsa dya ini kiayatan sin manusia, tanto di maligap in manusia, day nga pagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo mga umat Islam, mataod karungwantan niyo, hambuk tao, mataod problema niya. Mataod amuin, mga panandas kanya. Sumagawaunin hinang niya, nag-ail siya, simambahayang siya, nagbasa Quran, nanumtum pa Allah ta'ala lom sin masjid, nagdua, pikil niyo, unuin, kaya na naman sin tao ini pagpuaset to, mahayang in pangatayan. Mahayang in pangatayan, papuas hinang ni mga nasabot yato, sabi niya today nga mga pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hika unong mga umat Islam, amuin mahinang sabab, sin amuin hikahayang, sin lom sin daghal ini, amuna al-ihsan ilal khalq. Amuin magmarayaw kita, paamuin mga pagkahita manusia. Mga kiulungan sin Allah, in pagkahita manusia in iyan, aun amuin hak nilakat uran dihay ni magmarayaw kita. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ni mga umat Islam, ittaqillah haythu ma kunt, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tu parsugpatan ni mga umat Islam. Muna ittaqillah haythu ma kunt. Kabunga ka pa Allah Ta'ala, law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawnu na binaybayanin kaunan mo. Ini hantara tayman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya, wat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iban, bangkaw magpakahinang dusa, na sauta, pauruli, sininang marayaw, hasupaya mapapasya, amuna in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini para sugpatan, hantara mo, iban sin ginawabaran mo.
Ini katu parsupatan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iban magkaulpiil kau marayaw. Iban sin manusia. Magkaulpiil kau marayaw pa manusia. Ini uno parsupatan iban sin pagkahimu manusia. Amu yato ini kaunong mga umat Islam al-ihsan ilal khalq. Magmarayaw kita paamin piya panjari. Bukun kita amuin biya mga jahallis langta atawa mga nyaya kita sabtum tumuntan yung mga umat Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala adil kamat tadinu tudan. Biadin unin hinang mo papagkahimu tantuha. Tantuha lom sin ginawabaran mo. Pasayaudu ilayka yawman ma. Magbalik na tuod yan kay mo hambukadlaw. Bangkaw nang anyaya, tantuha, anyaya hunda kaw si manu siyang bukadlaw. Bangkaw nang ayanat, iayanat mo in amanat si manu siya dun kay mo tumtumahayanat hunda kaw si manu siya. Bangkaw nang langpas, nang uli, nang dupang tumtumad, dupang hunda kaw si manu siya, langpas hunda kaw si manu siya, kuli hunda kaw si manu siya. Dahil nga sabi at mga umat Islam, magmabuka kita pa Allah Ta'ala. Sabab, kikita kita sin Allah Ta'ala. Bang kita manganyaya, mamuno kita manusia. Hawairun kapatut, tumtuma. Bunuunda kita sin manusia. Kamata dinu tudan. Al-jaza min jinsil amal. Sa bangin hinang tamarayaw, subhanallah. Bangin hinang tamarayaw, biya nasin. Biya Ibnul Qayyim rahimahullah. Hakitab ni Al-Wabilus Sayyib. Kita ang mga umat Islam. Intong basin tao marayaw, hapagkahinya. Man rafaqa bi'ibadillah rafaqa bih. Hisiyo-siyo lang Ibnul Qayyim rahimahullah. In nagmarayaw, mahanunot siya pa mga ipon sin Allah Ta'ala. In Allah Ta'ala, mahanunot daysab kaniya. Wa man rahimahum rahimahu. Hisiyo-siyo kiaulungan niya in ipon sin Allah Ta'ala. Kaulungan daysab siya sin Allah Ta'ala. Wa man ahsana ilayhim ahsana Allahu ilayh. Hisiyo-siyo in nagmarayaw pa ipon sin Allah Ta'ala. Magmarayaw daysab kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man jada alayhim jada Allahu alayh. Hisiyo-siyo in nagmura pa ipon sin Allah Ta'ala. Magmura daysab kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man mana'ahum wa man nafa'ahum nafa'ahu. Hisiyo-siyo nang dil kamumpaatan pa ipon sin Allah Ta'ala. Dilan daysab siya kamumpaatan sin Allah Ta'ala. Wa man satarahum satarahu. Hisiyo-siyo tiampanan niya. In kaiban sin ipon sin Allah Ta'ala. Damikian tampanan daysab sin Allah Ta'ala in kaiban niya. Biyayan mga umat Islam. Wa man amala khalqallah. Lang Ibnul Qayyim. Wa man amala khalqallah bisifatin amalahu Allah bitilka sifa bi'ayniha fid dunya wal akhirah. Hisiyo-siyo in nagsumad iman sin ipon sin Allah Ta'ala. Biat turaisab in amuin tutungbasan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu subhanahu wa ta'ala li abdihi hasba ma yakunu al-abdu li khalqihi. Lang Ibnul Qayyim. Intaha. In Allah subhanahu wa ta'ala doon bang biyadiin indayaw mo atawangi mo haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah ta'ala adil tungbasan niya kau doon nakakahinang mumangi marayaw. Dahil nga sabi at mga umat Islam in hikahayang sin pangatayanta amo na lang tayo ni kaunom marayaw kita papagkahita manusia then dihay ni tungbasan kita sin Allah ta'ala sinamin pahayangun in pangatayanta. Ini kapito sabab mga umat Islam asyaja'atu wa quwwatul qalbi fi khairin wa ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Amuin isug iban sin kusug sin pangatayan hauno hakarayawan iban pag-ibadat pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun lang ta amuin isug hakabayaan sin saitan. Sabab iniyan amuyan makamula kita ni mga manusia tabi adak manazaman tanyo ini. Bang magpaisuhan da wayroon na makaato. Siya na'y nag-usog-usog, sumagawa unin isog yan, isog sin day nga saitan. Sampay mabut magbuno.
amuin buno hikanal ka kanila. Sabab in piagbunuan nila pakarajaan. Bukun kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maisog. Sumawa unin isog yan. Dahil nga saitan. Bukun na karayawan. Dahil nga sabiat to inamu ini kahayang laom sin daghal. Amo na in isog. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niyo. Dahil nga mga duaan niya. Allahumma inni a'udhu bika minal jubni wal bukhl. Amuin mahinang kita jaban. Tao bukaan. Bukaan, mga kabayan sin Allah Ta'ala, mangiimbiyay ng mga umat Islam. Nagpatilibon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. In tao, ihalom sin pangatayan niya, buka sadya, na in iyan, halom kuba-kuba. Masigpit in pangatayan niya. Masigpit in halom sin pangatayan niya. Dahil nga sabiat to, ini kapito mga kiulungan sin Allah, amo na in isog, iban sin kusog sin pangatayan, hakarayawan, iban pagtaat, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamatauran si manusia biyawon, tabi ada kuman na maisog sa sumangawa buko na karayawan. Sa isog, hakabayaan sin saitan, sampai kakitaan mo magbuno biyunui, sumangawa, wayroon niya to kapatut, amuin, makalamu dabeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal-maktul finnar, intaw na muno, iban sin biyuno, in sila karwa halom sila pinal ka jahannam sabab impiyakay nila isog day nga saitan buko na karayawan. Amo yato ini kapito mga umat Islam. In hikawalu amo na in ikhraju dakhalil qalb. Amo in higwa taniyo day nga halom pangatayan taniyo in lumi sin pangatayan sakit. Amo na day nga mga junkie, day nga mga ihid, day nga mga igil, dahil nga mga takabbur, ini mga umat Islam, dahil nga mga salagu-lagu hika, sigpit sin pangatayan sin manusia. Dahil nga mga salagu-lagu hika, sigpit sin pangatayan sin manusia. Sabing tao majangki, ja'ala nafsahu aduwan li ni'matillah. Hinang yan tao majangki, hinang yan ginhawabaran niya, satru, ato sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panikmat sin Allah Ta'ala ini magkapinda-pinda. Magsusung inikmat sin Allah Ta'ala. Inikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di yan magduhong mga umat Islam. Inikmat sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabiat to, kakitaan ni manusia yaon, nabago na sabi nikmat. Nakahasil kawasa, nakahasil alta, nakahasil kabuhi marayaw, pamili marayaw, kaya jikian, subhanallah. Magsusung isabi namuin, sigpit sin pangatayan niya sa daing hajang ki mga umat Islam. Sa di siya mabaya sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain amuin, nikmat ini magduruhon mga umat Islam. Magsusung. Hangkan sa lawangi Ali radhiyallahu an, la rahata li hasud. Wayroon kahayang, wayroon amuin, kasanyangan sin tao, majang kipapagkahinya manusia. Laung si mga ba'dul hukama, ma ra'aytu zaliman ashbaha bil mazlum min al hasid. Wayroon ako nakakita, tao nangan niya ya, damikyan in kaunan niya, yan niya yaray sabsiya. Dahil nga tao ng jangki, sab in tao ng jangki, in ka kangian sin kakahinang niyaon, magbalik palom sin pangatayan niya. Sumigpit in pangatayan niya, ngumiin para sa niya mga umat Islam. Biyayan ingi sin jangki, amuin, magpatilibon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yato in hika walo, amuin, higuwatan yung in lumi, sin pangatayan, dahil mga jangki. In hika siya mga umat Islam, amunain, tarku fudulin nazar, wal kalam, wal istima' wal mukhalata, wal akil, wal naum. Amuin tinggalan in katan makalabi. Tinggalan katan makalabi. Dahil nga mga pag-meeting, dahil nga mga pagtug, uno-uno na makalabi yan, iniyan tinggalan. Sabi niyan, dahil nga mga parsababan, sin amuin, hika, sigpit, sin laom, sin pangatayan, laom, sin daghal. In mag-meeting, way sa niya, sumawa bang makalando na, biya na sin waktu rumyaon, mag-meeting, pag-abot sin waktu pajar, nakatug na biyan.
inyat to magdusa siya dito hato sarta wala yato kiyasan yang kanya amuin pagmiting niya to nakalando. Natinggalan niya to mga umat Islam sa insarayo-rayo pakaradyan na partangahan ng kaunan ta. Hikahang po sabab kahinapusan husnul ittiba in nabiyil karim alayhi salatu wassalam amo nalongta sarayaw-rayaw pangakarita panabitan yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab tumtumuntan yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunan niya asyrahun nasi sadara sa hayang-hayang na pangatayan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indalom sindaghal niya sa hayang-hayang pangatayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga sabiat to bangkitan niyo makadsin pamandu iban panghindo mattan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makad kita sin pangakari mattan tan tutod humayang pangatayan tanyo mabiya kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin tiranan bogbukan tanyo sunnat niya launghi Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala la yasluhu qawlun illa bi'amal wala yasluhu qawlun wala amalun illa bin niyya wala yasluhu qawlun wala amalun wala niyatun illa bis sunnah. Di jumato humatul himumungan tayo ni buat malingkan sarang kaya akaran inang damit yan di daysab kumugdan jumato kabtangan kakahinang buat malingkan sarang omniyat tuyat to kakahinang kabtangan iban siniyat iyan katan lungsad mangwayroon sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murah-murahan mga umat Islam amuyat to amin hangpo mga sabab siyabot kato Ibnul Qayyim rahimahullah hakitab niya Zadul Ma'ad murah-murahan pangayon tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala nas'alullah al-azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya wa bi annahu huwa Allah alladhi la ilaha illahu ay yashraha sudurana ajma'in Allahumma shrah sudurana murah-murahan mga kiulungan sin Allah amuin magkasanyangan kita niyo dunya labi lubad law akhirat kaunan sin daghal tanyo ini mahayang insyaallah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.